Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Kang Adip. Seperti biasa di sini saya mau makan-makan lagi. Gak usah berlama-lama guys. Di sini menunya ada apa namanya rendang, sate jengkol guys. Di sini ada cumi goreng, ada tempe segede batako guys. Di sini lelapnya ada terong ungu. Gak usah berlama-lama guys, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan aku berjutaan wakin aja benar. Amin. Minum dulu. Ini udah ngiler tadi. Lihat sate jengkolnya guys. Ini direndang guys, direndang dulu baru ditusuk-tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Legit. Mari makan teman-teman. Legit. Mantap. Cumi goreng guys. Duh. Sate jengkolnya legit mantap. Ngarora terong mantap. Sambal. Lalu
guys, banyak. Hmm. 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 Sorry. Aduh, nikmatnya, aduh. Hmm. Hmm. Aduh, keringet. Duh.
Aduh, keringat. Aduh guys, maaf. Menunya nggak dihabisin guys. Aduh gigi saya nggak itu tuh, lagi nggak cager nih giginya. Sakit gigi guys, aduh. Padahal ini makannya lagi enak. Masya Allah ya Rabbi, ayo baik. Sekian video di sini guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.